Minsa. Na me fa be ma krada. Na me da obi ni me beda. Usano na unfa be ma da ni nyina no. Mo be JHS. Papai. Eso ndo nsuro kwala opani odi wo. Spiritual succeed. Na enamo yare se tumi ne me beda ale be chi na mase ya meja. Na amasent krampo se bi aba me. Odi wakum cause baya. Edimi nyasa. Na me dia nyi me dia ware stona. Aware na kwa metiase me ninje. Maboka sa me ya adwuma bia. Na me di akonyare. Neskanashi. De me bia enye mame. De me bia enye mame. Obi promise me kra no aferi me. Me da sun basa promise enim guase. Me sun da ne bia me di naked na me dinam. Da enim nim se me hu se me fele pa o da enim. Me sun na me dinam. Se me ha me ne me akutia me. Me pacha o PC bia usi so no ojiji memedi bia waji obi sikadi woni na ntena eyesa eya be me bi wo ha wonyo tumi kese wo yesa de ni bi pacha de bi me kra mo fe na musa no na me fa be ma don na ye me first boyfriend ya kasego akasese on na ye me first be ma one ni shiaye na wo ye virgin fa be ma kra don na sa de na edi minya san be sise and they say, "Oh, how bena e wo ho a ya wo de abe." So how I don't say my ass must see me ja e ho ya me ya e ho ya me ja nkasa de se minya hoto mame na guno so kakra wo mame de show you baso akwanu asanyina mu no ya ye gina ye de experience amadabi unua no monketo anso aya ye beba papa ni frase aya na sebi wo no na wanyan fie sen PC but me fa be man na mo 21 years dia debi onye wo hoade a sebi eburu ubedi wanajo dasumu aidayesu no mamba chande me nkrablim ana sebi waseketo ano na me fa be ma kwa ni na onewo ebeda me paache wu ne no ebasa no ana wusa no na unya katenka feelings mano ni na wusa no so na ye ode wasiri ansa na wusu mama wasiri fiesie obema we die wadwene o nyani je ma bravo ubenya ni je wasti osoro be ye otsena be ya udrahimemu amele maganeni wodi akasaye be ba be hia wakotena wakonya so wate na sabre no aya na wusa one wo bedam na utimi call round so say ana baako pe baako ya no mo keka sese atumi no ni tadua no eso eye no kore ana me de ya mi ba woti se bibi so ewura wo wotumetu eno ne brofo sana ye kanu oda in God ma chira wadwume yama oda in God pore na wabena adwuma no ewura enti ama ejawo yade bachan na kuwa nkoda ebeko ate sadie ne ba wo so a e dey promise and feel never na onyame one ye boafo osoro nso ada atimu ada ne beba no obema ugina bia ehokro wate emo ba oda ayasemo akola ketua me pache wo awura o ma mete ase because the entire me busa no obi wo a na e wone ma me so tube kono mu fie akonwa wo bacha debi akonwa bia ni fie o te se ye ka konwa wo te ase se bosom sem bia akwenie bacha debi wonya pa ojina so ma yen kwa homa no so ne ye di for penny a asem kire ye so a ye di fu penny asem bia kire ye so a ono ne ye de koda no na wawura humu na waboa yen prophet pa onti asori but ono de huhum djuma
ena oye ane nanse mi kotodwe ntimi na ntimi de mi didi agro ba wura ha wo hwe me osresa oso hini ne yatuo na ho mfnama na ayosa no odi mi ko wura me office na odi mi ko kromoti share nanum ana watch ade kro no afi de owie ya osi hurihuri mi na mi huri a me ko ka ceiling amen mi bi wo ho awie brenya me de tumi amanipa. Hello pa. Hello sister. Etosai You are doing na me kusu hwe. Na bena ifro ne beba so. Enche. What ya kotomu osofo. Yo pa awie die me frɛ wanya bone sɛ yedwumadie ensama kase bi e ba ye so na wadawro ma usomu boaye. Ye wura afefe bi di asema bedaye. Ose oswaketo akora no mfa be ma da na honhom frase ne ne dedaye. Edi na chi saa ma odi aba wadiem eja ne yale pampan aba ne ho promise and fail obeso dae no oda deja che se niema ekoso na no odin ekwan ba ne de enu ebe fa so adawroma etumi sisa se obetumi a uswa a unim be ma na honhom no oda atobri bia na ye be bia yigire dware aya aba tan no sometimes no de kan se abofo woni yigire bonte dware na fade ye de ka no ebi akora wonu ni mpani mfie so dia ni neditimi no asepani honhom bi anatumi bi hia na akora no munye do tibi fa no nyonko no aware na sa nti estumi sisa o kwa bi so na we odi abewura wa wadru ya akoko ye se honhom no ende da ede ni ma se so be abrɛ sa no eno sa no ye pe solution ye be fa so a ye benya no nti ye tena so a ma frɛ honhom no bisane se kwan be na me fa so a asibesi no bato no esan se abofo kra ba wiase amuni nipa da sani bedae no nyame ampene wo saa kwan no nti nipa de honhom to be nware ma ne nye yie nti kasa honhom wo mpo e wo so tie na mete na get simple ama na ye bebo no nkasa nti na chese ye ni wi a ye mfa wo number ma no sa pepepe na mbese me kira de kwa ofa nkobɔ bra mesrewa me bai wa ye mobo me kira the way ana wo ono an husu ye de jonso we de mani mu atakamai ono an de jonso on fam fransuo no mpe ensa ne for club beer pa ma yenwie na aye kwan ho na on frɛ why na ya anum kra na fe ya bese no ze obi papa ne people ai enti owi ana on frɛ wa frɛ na number no way bobo mami bobo pa bobo number na mami 0245 39 18 93 yo ona mami we make a in something mestre e mana oba enyini ndo ni mpedi mfie so na obeye pen me why ni tisuku no ya ye careful akore nu ni mpedi mfie so ma nya abofra enya ne force pani dabi esanse pani kura na mo no ho akora no ho efa na dwen ye adwo na kwa ndo akwala sana ho so ye na tie ntimetu mesre omanga na ndasa ntimenya nyina yenya mofra no mofra na mpene no so yenso yen mpene na bebo ayi nyina yo yadasi na mishra obebi yo bye odifo pa na yene no ekotwetwe nkomui maame na nyame aya wadom wanya mofra de wow say kasagu mike nim bacho ma umienu enkra ne de so mu ni problem bia bacho debe na eye te se yemfa ne se yare asebi wanya no wanem no honam fam so atu anam hospitals nyade o chance of mama mako hospitals enko ekwa na asen aba du usu se enemu no sa spiritual sex no eno ne kofa sa na mani nyina ba so minim entina me de aba be da mo se mo nyame moa okay o mana emawo ba try o nyina ye ma so wan asem na ye ka dware abonten obi hia oba papa pen me akra we de onyina me wa no akra we de onyina obi wo kra no wa che ni sika na ye wo ma me kro ne de bi kra na nipa no wonye o ma ni sika na o de adua bibi na o de
abona tenase abatan ye careful me ba awura na me mu se wasem atwa to da be ni twa to a akoa no wo one obedai ada wodoma anana se de wa mo onya ho kakra wa mo ahome mamba cho timi ba bakra bu amenkai ba men sorry na mi oye wo style onya wo style eni ese wo de ene kra ono so onya guy oba ya na waka wati mo wuru ma sister bi mo ya guy you utimi kra de wo sen ho ubi hu na se de ya me ya ne se style wo kunyi ubi dan utimi kase so sini fem na hangi na ono no obi se ne de ne be ma na ya ayo ros trese order on fucking order in God I just say so for pamwa omani edin ombetini achichire ne be ma no etu afiri mu na obi anu atono adai na odi bone dodo ba ku bia mi hwe video wadana akoa na ba na ko yetumi am wo ba no edi ni tie si ho mu him mu fifi na o chese oba no so da yese wodi ni tie si ho ni kunso ada oni ni kun na dawo e na ono akwa na be si akiri te ho apa na be ma na ni tin wo bo no order no se na dia style na wuye na ye wo se da ye mu bi ni me beda no hey enu ho ye style funi na sabe mi amayo ho ade no sa style no ono wo ya ura de wo de no wonya guy ono de oba ya wuru ma sister no opentem ako wa ya resa no be bantem amoji ayi na me ma de why order very magari gari akasa no be ba bi oni de bu dani do kase no woman de wo ho a wo ba kasa order in court ajita wanza mama wazrewra na usu sa na ti wate abaya wa fefe nyame be wate papa abamu no nyame be fa ne so ama bibia aye kama